Hvala ekipo. Znači danas ćemo pričati o commitmentu i o I don't give a fuck. Znači, te dvije stvari su zapravo povezane, iako na prvo ne djeluje. Radi se, sve se svodi na našu riječ. Ja kad sam bio u fazi ludiranja u mladosti, onda sam puno lagao. Morao sam lagati zato što to što sam radio se smatralo zabranjenim i nije bilo odobravano. Mislim morao, pod navodnicima. Tako mi je djelovalo. I tako sam ja dugo lagao i sjećam se, jednom sam hodao cestom, jednom sam biti sam sebi svak zapitao, pa čekaj malo. Jer ja sam još k tome djevica i moje lađe su bile jako sofisticirane, u detalje razrađene, sve sam to morao pamtiti, zajebano. I onda jednom šetao sam se Vlaškom ulicom po Zagrebu, točno se sjećam. I sad mi onako pala ta misao na pamet, pa čekaj malo, ja moram sve te laži držati u glavi, šta sam kome rekao, pa what the fuck. I u tom trenutku sam shvatio, ne treba mi to, puštam to, više neću lagati. I ko da sam bacio jedan kamen od 15 tona sa sebe. I od tad sam svima počeo pričati svoju istinu, ja sam ovakav, ja sam onakav. I bilo me baš briga, mislio sam šta, ja kad kažem svoju istinu, tko ostane, tko ne. Ali ono što je najveća fora, svi su tu istinu prihvatili super. To je najveća fora, koliko god si djelovalo da ne smijem ju reći. Tako da, to je bio prvi jedan korak koji mi se desio u životu i od tada, skoro nikad ne lažem, trudim se zaista da ne lažem jer znam zašto, ne želim ja nositi tu laž sa sobom okolo. Sada commitment je znači ista stvar, riječ je o istini, znači moja riječ, ja sam za nešto sam se obavezao, commitao sam se na nešto. I ako sam se ja commitao, ako sam rekao da ću to napraviti, onda idem to napraviti. Ako ne napravim, lago sam sebe sam lago. I tako zadnjih par dana, kako sam počeo raditi to sve, malo po malo, svi moji commitmenti onak nestaju, kao nalazim nekakva opravdanja da ih ne napravim. Naprimjer, ja sam završio proces prisutnosti prvi put i to je isto jedan commitment koji radiš sam sa sobom da ćeš ga završiti. A u njemu se zapravo commitaš da kada ga završiš prvi put, da ćeš nastaviti disati, raditi vježbe disanja ujutro i na večer, pa da ćeš opet pročitati cijelu knjigu i da ćeš minimalno još jednom ponoviti cijeli proces. To je takva vrsta commitmenta. A ja čak i sinoć nisam na večer disao. Znači tako to malo po malo, znaš, prikrade se taj koji ti kaže ma gle, umoran si, nemoj sada, radio si i imaš kao opravdanje da to ne napraviš. Ali commitment se radi o tome zapravo, to je naša riječ. Znači, kad se mi commitamo za nešto i dok to radimo, mi jačamo svoju vlastitu snagu, svoju riječ, snagu riječi, znači svoju istinu jačamo, sami sebi. Tako da. Jutro sam disao, bio sam se jutro zanio u obradu videa, totalno sam se izgubio u tome i
propustio sam jutarnje vježbanje, ali nisam, malo sam vježbu na štangi i sad sam se tu po stjenama popeo, došao sam se fino kupati. Ja sam se danas komitao, rekao sam ujutro se neću tuširati, nego ću se otići kupati u more. I to sam sam sebi rekao i sad sam to otišao i napravio sam. I zahvalan sam sam sebi što sam to napravio zato što je bilo predivno, je more, je hladno. Ali osjećaj kad sam izašao je fantastičan, a da vam ne pričam o ovome tu. Pogledaj. Zamisli sad da nisam bio toliko dosljedan sam sebi, šta bi ja propustio? Propustio bi sunčanje na ovom predivnom suncu, na ovoj plaži, Iako nemam još puno vremena, da, morat ću ići. Danas video će biti full kratak, evo, znači ljudi, nemojte lagati, pričajte istinu, jebe vam se šta tko misli, važno je da vi sami sebi pričate istinu sebi i drugima, nemojte se skrivati pred nikime, nema potrebe, iznenadi vas može zapravo reakcije. Uvijek će biti tu neki koji će vas kao pokušavati odvući. Zamisli sad ovo tu, pazi ovo, gle, zmijica nacrtana, prvi grijev i to. Da, nemojmo lagati ljudi, pričamo istinu, budimo u istini, budimo svoja istina i držimo svoju riječ, dajmo svoje riječi nazad svoju snagu, da nam ne trebaju nikakvi ugovori i ne znam šta, da naša riječ je naš zakon. Ajde, želim vam predivan dan i čujemo se, pusa, bok!